balian ngidam. Balian kepupungan. Yo ngabut tungkat. Tungkatnya noleh. Adi soleh senja tekan nang tungkat itu gis. Matanya tuh. Ci, kau ke Ci. Bok. Cekekan. Adi ngidam baliannya na. Liwat. Liwat. Memek tuh jadi balian. May bungot nih. Oh, maruane cuma aku matan bebekin. Mate. Oh, ternyata di tongkat ini mata. Jak sabar tangga tungkat. Tongkat sabatan. Nah, Ijo aja nuduk pengedokan kuluk lah ini. Wih, Apa? pengedokan kuluk. Bani Pramada kentungka dene. Nggih, Pengetokan kuluk. nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas. Di bini di sanur ada nak ngortang tungkat ini pengedokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit jangan nyerap kuranan cine. Kadena taluk busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Napi niki. Oh ye. Ye ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Napi. Naga tak saka. Oh. Ijo ada takut. Kada ci main golep. Oyong, ien gitu sing ada nak ngugu. Ijo nak kotak saka nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi beda nak lemu. Kaden jero balian bola golep nas tiang ini. Niki mawad madan naga tak sake. Tijane makado nak kotak saka nih. Tapi yang ngenen Benar. berubah ada uling madan naga sak-sake jadi naga tak sakit. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak kotak saka. Ibi masih loma yang dari kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Pak Rapi, nge, ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Uluk belang bungkam siap jadi caru nih ya. Nge yuk. Aduh. Sombong balian. Api sabata. Adi balian Piun aku. penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadep kuluk. Duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi sombong. Kumsin HP ngangon nelpon kudang. Wah cepok nelpon sabar. Kutang. Duduk. Uluk. Saja. Sajan kudang si api hidup bro. Oh hidup. Dan bisa sini dianggu. Si jak 2 mareng ortang balian ajak dokter dan macam-macam Ci. Nih balian subuh wayah. Wayah. Umur nih beratusan tahun. Ada bos nguluk nah. Nih akak gigi nih bukan dipesu kan ini. Lengan jenggot ada itu jenggot. Kadang cang akak gigi. Secara jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, babuk, jenggot ini muntah bu. Nah. Oh, iya muni. Nah. Duk
Oh, iyo dah di main jenggot bapak di itu. Lah. Ini Bu, Apa? Aduh. Bapu balian. Oh, bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero nih, Pak Jero. Oh. Benar. Oh, paksang Bang tadi, Bang. Jani mapan subuh panu mayo galah. Buka Tulisan itu ane uling kloset pang dah di open lah. adik kloset ini maksudnya. Anu ke WC tuh. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti badengan. Oh, close gitu. Kloset. Hei, kalian apa? Kenane Bu jago. Milenial. benar. Bang nawang bahasa Inggris kloset. Kenane benar. Irago pengang nasing aja. Kenane benar pemesun ni beli. Aman pemesunnya boleh. Jadi jero balian di Arab kija pemesunnya. Arab klot. Pang sing boleh jadi Arab pang kajo win. Kan sing boleh pemesunnya. Jauh masih. Bo open buka. Mau buka. Open. Iya ada pasien nih ngata. Ye. Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh, gitu. Irago bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah. Ini malu ien cing idang keraukan, mapan idang melingeh itu. Iya nih, bapak curiga, sebilang melingeh dini nyerot seret. Oh, Sing tadi nganggo topong. Dan Betaro melinggir Riki. Menapa? Paru Sangyang melinggir. Sangyang. Licin dan. Coba. Nah, itu bok dua kali Iya ada pasien. Tinggal koling. Coba kerauhan. Tinggal koling. Tinggal koling. Iya terus. Nah, WA bapak nak. Ada bang. Apa jajak tes? oh, Ya, jah. adik cangken no. Coba bintang. Ternyata pasien sakti nih. Coba bintang. Woi, tukang gambar sedero mau mengeblak bener. Tawang ci. Hah? Cang ungkat ada tuh. Enggen. Kadang ci seken tuh. Adik gitu. Uluk-uluk. Adik uluk-uluk. Yang tawang sing uluk-uluk kan ada ci saja sakti kan bener. Bang ayo kan pasien. Hei. Dia Leonan ngomong. Dia ngomong nih balian bos sakti, ulian teko kan berdawang lemu penyakitan nih. Ngomong. Dari postur tubuh dari atas sampai bawah bercakar lemu betek nih. Coba. Bok. Kalau lihat dari leher, yang ke kene gelam nih ben mani luas ke bekan. Apa? Meli selo, meli jagung, kikih simuh nih gendongan. Oh, Ini lima ini bagi beri basah. Nah ini nyonyo nih. Oyong do bergerak bin. Pangsing kalori ini liu pesu. Rago bergelam-gelaman. Nih madan kanker payudara. Nih pasien emosian kini nih. Ini bahasanya bebuh nih. Paling sing boleh per. Kedo saktian baliannya pengtawang. Mainah. Orang dong ngomong. Walau ngomong, bin sakit liung-liunang. Tensinya naik. Tensi naik, halo hubat nih. Apa? Jangan mah. Maksudnya? Jangan kan di diana menedun yang tensi. Tuh jangan bang lebih cepat lip makan. Nah, tuh bu. Pergino sang nih, sang banci ngomong. Ane sing ngomongnya wo. Uji sing nawang nih. Benar. Lagi samson. Sabatan mesin. Balian lawan. Uji sing nawang tuh. Nih boyan pidan ada medsos. Nih bo paling viral. Nih bo madan po atik sembako. Apa madan sembako? Selembadeng kotot. Tukang pidato terkenal nih bu. Nak kemudian repak nanyung kajut. Mentok kita badan. Tu madan pateh nakah tawang cai. Panglah tangkap, panglah tangkes,
Hei. Ya kelawa. Beri. Melo. Jati ni si Subo Madung ajak nyaman sini. Hah? Madungan. Subo Madung marah. Ya mesuang jurus bener nangkes cair dongang bener lantas dong ngulung bensin. Do madan bemadongan tau. Pangena sakti. Pangena sakti. Jual sing saja kita. Yang mula saja rumus kedua tu si mulang lurus kau pakai perabohan di semulung. Penabuhin lengah tuh. Sing man madungan ajak Boleh penabuh. pungkat ya sih. Penabuh uli Bongkase. Ni uli Bukit Batu. Ci uli Tidak uli Bangli jojoh. Mawin dajom-majom cai nuga kena hana. Oh gitu. Yang mana takah, yang mana mirip subah apa buyung basangnya. Ada, ni jelema lebihan basang nih. Kolesterolnya tinggi. Tinggi. Kene na, Bu? Ya nado mau kok ini oren. Asal penyak turun berat badan wone gampang. Oh, Kian no. Mambuh tiap hari, Bu. samponya apa? Mambuh sing perlu ngangon sampo, sing perlu ngangon iye. Mambo. Mambuh. Maksudnya? Ada na ngomong. Oh, Mambuh. Mam nih mbuh-mbuhin. Pobedik ngajang itu maksudnya. Duh, Bang, si mambuh. abang lebih cepat. Sunlight minum, Bu. Maksudnya? Sunlight minum. Kayak gitu. Tulisan sunlight itu Oh, menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Nih, berlebihan. bisa ku gede. Nenek malu. Mau kita bener mau kau ngajak cai. Sekonen bener ngelah kegelaran madan usado. Dun, Melajar bener ni madan ilmu kebaliangan. Mau takon si malu nih. kini, Bu. Ingin bener. Iya, cicing awak. Kini na, Bu. Kini, Bu. Mumpung iwo bisa nudur, jadi dudurin. Pangengalan tiang idang lawan baliannya pas liusan man sesari. Ini maksud Bu nih. Pedagian ku gede. Dok jang luung mesatah. Hah? Di beneng-beneng kene jadi diajang tanya nak gentongan cai. Meremehkan tuh. Iya nih. Pasien cang sing ngerti. Nih yang ada jenis postur tubuh ini asalnya balik. Kapeng dado popate hagung bener. Penuh sing nawang. Jak pragat Joko Sombong Dodo Boyo nih. Maksudnya? Pusing nyamong lo. Hei, Nah sing ngerti. Ragu nak di desa di ponok. Cai balian. Balian. Bener masih balian. Oh balian. Oh, balian. Oh, ini balian pengeng nih. Aduh, mantap. Kon cai. Hei. Dijo kadang cibakat tunas nih. Nah, Wah. Wih. Nih madan mirah siem. Oh siam. Siam. Di seto gini mayu nih bener menakti. Ketelun bener metapo itu. Man bener tunas nih. Mira siam. Mira Di siap. puro dalam tunas bener. Oh. Iya nih putih nih. Puro pusah. Di pungpat. Ada pura pusa. Ah, ini putih. Nih di puro dalam. Nih di puro daken. Pura Ada puro daken, puro dalam. Ini Bede. yo. Oh, Nih ini. madan mirah banyu. Banyu. Ibu-ibu cocok ngangon nih. Oh. Ubah kucit. 6 bulan upo kucit adi celeng. Oh, do bangot. Batu ake ke bang pengamah terus. Bawa gelang nih. Wih. Wih. Adi melengis kini ukuran ini. Jak pesuye. Ciri-ciri anak Yang kelam. aliang di dinas kesehatan. Oh. Yang cara jani Oh. ada sumur resapan. Nesing ada sumur resapan nih. Ini pengeluaran air yang melebihi, penggunaan air yang melebihi, makanya harus hati-hati untuk anak cucu kita. Dumanang ya ini awak. Gunakanlah air seefisien mungkin. Inilah pesuang oh ya ini. Cucu apa kerbang wo ben bidan wo? Nah. Ya beliusan satuan cai nih. Cai tutat sing balian. Hah? Bener ngelah dugaan cai sing balian. Benar. Nih mulai patut bakal pikiran main mulai kenjer balian. Aduh! Gini. Kepung kuluk jer balian. Bisa rebut tabuan bisa nih. Yuh. Kita drama gong putwo kencana. Aduh! Oh, gini. Dia kerauhan sini.
Nah. Wah, Nih, ya Jani. aku. Jani bolawan tuh. Nah, dong abu keris, dong abu tungkat. Inilah ajian tongkat sakti. Pemukul anjing. Wih, mesti ngadekin balik. Hei, adi bangkit di balian. Hei, ya ini penyakitan. Irago bisa milu penyakitan. Milu. Milu, ini. Nyene. Pasien lu. Pasien, Du. Pasien gelam biru-biri nih. Apa? Penyakit buh. Gelam kan? Biru-biru basah. Oh, biri basah. Udah pejati nih. Dan ngabuk pejadi, jangan ngabuk keris kan, main. Mulai ya. Cek malu yang sing pipis orang nulis. No. Yen nadan benyoy. Bani mai ke. Penjadane nih. Apa nadan? Nih, body bi ajak latihan sing teguh. Ini kebalian ini. Pesraman apa ada itu? Nih madan di desa Pak Raman. Pesraman. Pesraman. Nah, di desa Pesraman. Pesraman apa ada itu? Pesraman apa kadang Itu takoni sutradara ini nawang. wo. Yang ngelah anak buah kekini mola si wo kewo ada di koordinator wo. Urin latihan sing teguh, jadi ada tongo sing dawangnya urin wo. Urin, hei. Dia nyaluh, dia nyatu. Oh. Dia lemah hanya satu, dia mata hanya satu nih. Oh. Aduh nih dini. Cagar sak. Macem-macem. Bani mai. Nyena dan bener weh. Nah. Ini ada nih. Ada apa mai? Oh my god. Saud tengah ke mungkin saya nih. Saudah. Adi sauda. Boleh. Mulai. Mai Bang Li dong. Bang Li po. Mai Bang Li. Jelapang wo. Tuh, gitu. Ini. Iwo ada nih. Iwo barak. Sing baraknya. Koping nih barak, muane barak. Sing sujatiane sing Sing man medakon. Oh, nasi sing depu kenapu nasi. mabade. Ceng bener berjalan nih. Bungut pakai tangan. Cara ayam Belgia lo. Ini deh. Bapangkan bener. Loh, nak gitu sing tadi ngerodang wibawan pade. Ya. Gum. Ada tenas palian belek nih. Patih Agung. Gusti. Jak nat mekruyuk gedel kui. Adi kan. Apa? Bel. Ulang. Makrio godel di gue. Ulang. Ulang pidan sapi ini memanakan kucet yuk. Off the record diulang. Adi kue. Mamitang lu gere. Mekruyuk godel nembe. Tuh baru benar. Jero. Gusti Patih rao tangkil meriki. Wah jerone kuning Gusti Paten iki. Oh berarti nak mau berlama dan Oh. Irago asisten maru-maru kan sinawang Gusti Yo, Paten. pada teko dia langsung tawang. Buru Gusti Patai. Betel tinggal di biar caksu ces tekara jero balian ini. Oh. Macam-macam. Berarti 4 giga otak. Ini kan magogonya ama kelojoh pejalan Patih. Maka juga tak pergi. Inge. Nadak saro di tiang tangkel ring dengan jero balian. Kan wenten tios wantah wenten anak sungkan ring buri. Muldaning jagat di tiang sungkan. Ledang mangkel tedon kok. Ren pul jangala namanin mendekati sesunan di tiang. Di balian. Terus. Ya niki artinya agak basah gitu. Bener. Raja punya. Yang dos sudah balik. Waduh. Mungkin kayak berangkat langsung ke Buri. Iya, alat-alat. Kenapa? Biasa niki. Ampun daftar wae Riki. Paket kuda darah Riki. 5 juta. Biasa ngenten. Pasti segar. Pada saatnya pasti sembuh. Tenang saja keluarga gimana? Aduh. Badesa. Lu cai kalu onyong. Ampun. Niki nak mau besut. Tenang mantan.
Dados nih ide Maka Agung jutet. Putri. Nggih. Yen idana Ki Agung murdani jagate kena penjero balian apa kalau tunas. Aseng tunas bakal kepaico. Titiang nunas pang dadi raja. Dari raja. Nggih. Kene goban raja. Dan raja kecil lah. Di balian menang dulu bang tan titiang ngalir to lawan bang sing pelit. Nah. Oh, niki nak ampun nih. Niki nak ampun saya ngubat-ngubatin. Apa beci deh? Apa deh? Bebuntilan apa cai? Kalimang menjalan mari pesu bungkung. Boy, bungkung. Nah. Apa Ben? Ayo. Yuk jalan. Terus titiang iring. Pemargin Gusti Patih. Terus. Duri yo. Pasing kejar. 2 juta nah. Nah. Gusti. Hei. Sugera titiang parakan luwe. Wantah niki sane kasenguh balian. Presida pajang namane Dayana. Upot lu nih balian. Di kelas asisten sareng kalih. Iki sane balian utama sapunika. Balian apa? Oh, asisten balian. Nggih. Sampun nemu gelang wastane puniki belen di tiang berjalan dipun mipikoleh sampun ngaturan. Suweje itu Ah, inggih wastah sampun. Apa? Weh, Jangan ngelen aja ngeros. Bantu ngecek, Ngecek aura. ngecek situasi. Titiang. Bapak mulo sekan-sekan balian. Mami tang lu kira nunas matur sisip di tiang Aratu Agung. Di tiang balian sampun 30 tahun. Lo ngasuh di Inge. mana jadi balian? Matut iusan tiangnya 29 tahun. Ye. Pas ngalah. Sampun saking garbo di tiang dados balian. Oh Uling kan. marah lekan ada di Dan balian. saking Wah, tengah basang nih ampun dados balian tuh. Uling marah belengang. Ini nyakitin meme nih tuh. Bapak yang benyol. yen sele kebolong, yen bungut kebong. Di tiang nyungjogen kayun palungo cokori dewa. Oh, gitu. Maka judet sampunang palungo cokori dewa dados saya. Sumandang saya. Aduh. Tumen kok puri nangkil benyah bibir. Sampunang palungo cokori dewa sumanang saya. Aduh, marah benar. Di tiang sane pacang aturan. Usada sane mau tak mau. Cai balian kita ben bapak orana. Nggih. Diolas donen kangin kau bener matur. Nin utama pesan perjalanan Pancinawang. Pangseng yang sangkanin munyi kangin makau binyep sing ada hasil apa. Asti tiang malu. Ulang kena kan namanya di Dut Agung Gusti. Dut Agung. Yang sampun sida jangkap puniki pilih becek ide yandak dodong mriki ratu. Ya. Nggih ditiang mau pamit kula ke jana. Apa balian? Apa? Di tiang Aratu Agung. Lah ini pengsang. Tinggi. Abesik. Putri ngelah hasil demi. Sesungsung jaga ini di jengah. Yen skapa sida ban bapo namane putri ngelah. Rasa suksemon lah. Sing kena pengelah orang aja. Nggih. Sak maka bapo balian nulungin bumi jengah. Sampunang palungo cokori de semenia. Mangkin dumun dados molah pisan puterin cokori dewa. Riki. Bapak balian jauh benyol Penyeruan, saja. penyeruan. Nih penyeroan Ya, gelang. Den, Nih kena. putren gelang. Mimpas mana. Mimpas. Inge.
Mangnen menten panjang. Aratu dua kempu dari lurus ngadak ngajang dari ki manjang meriki. Tadi dini dogen, Bapak. Ye, pengobatan mangga cepet harus ke depan. Mangga ibu nih nyarengin tuh, ibu nih nyarengin. Ada yang Dewa Margi nih. Lunas lugre. Aduh, Lunas lugre. tidak balian. Lunas lugre. Tidak balian mikir mau tuh. Tidak balian bagian Pak Mali Bos langsung. Benar ajak lu nih. Jak lu. Ajak lu do mana nah? Jak. Nyemak nganggo mulia. Artinya Mak ngomong mulia. Penyakit deh. Oh, penyakit. Oh, Oke nomor niki. Pria Sinta dor mangalo lengkap. nah, Terus. nah, di dalam tuh. Mau belum. Nak wenten tahap mana niki? Babean kakak nih kini. Kap bener diajang idana Ki Agung. Yang negak kapal yang tongos ini belah. Angge memang enten anu pacaran. Ya. Coba cek Dumun. Energi yang negatif di ada sekitaran ini. Oh. Belum. Nah kayaknya tadi gelap cek tadi. Atuh dan ngerti artinya yang wenten sakit yang di tengah yang di sekitaran itu bawa energi negatif. Benar. Penyakit Menular, gen. menular. Coba. Misi jangkrik itu tengah itu. Oh, keras. Sing cici ada nganti nah. Niki energinya keras sekali niki tuh. Rasanya bang, Ampun, Pok. Pok, eksekusi, Pok. Hah? Eksekusi, Pok. Beres. Ini kuangan patogen budok nih nan. Siro budo. Cibo. Aduh lijo. Uleng puri jengala. Oh pasti uli bangli padu budo. Sejak aja maju berkangin bekau nih. Bro. Putran gelas sungkan. Pun uning du. Punya kepengalan Yang balian sati uli joh dawang nak gelem. Aing pesan prapot sing atul ngaya. Usade. Nih aduh udah di balian nih. Yang muel duen dawang. Sing bangun berpikir balian ini coba munyi. Iya ndak balian. Nah ya bener jadi orang satu. Dia du. Nah ya. Ayah. Cek. Cek. Nyen. Iya nggak segar nih. Belum enten. Iyo Yong gen balian lawan keperkosaan mesin. Weh, Pembantu ya pembantu. deng kena. Pasti ada getaran jantung hati yo. Terus yang ada getaran, sinyalnya jauh beden. Akhirnya saya sakit ya. Sing sakit, aneh sakit dogong istri, Tensi. Sing mana jangan tensi, Mari gitu. naik tensin giant. Berdepok masalahnya, Pok. Sampun pun gitu. Dari analisa yang tadi itu sebenarnya Benar. artinya ada sebuah ion negatif yang ada dalam diri seorang ibu menyebabkan sakit pada seorang anak. Oh. Anak itu akan sakit apabila minum air susu ibu yang salah. Susu ibu salah kayak kan? Dan Nawak tidak sugro. Satu nih. Sugro tidak. Ini biasa nih ke penyakit gen ada nih. Oh gen. Penyakit gen kan minta gen api. Penyakit gen. Oh penyakit gen. Siapa? Dia jani sekenang naik bapo. Lama diolos tapi neng bapo. Dumadet perjalanan bapo presiden. Uten gelak kena boko jati mulo. Apa kena bapo neng ide? Dini ado dipuri. Ampun nang kenteng ye. Adi ampun nang keteng nggih adi. Jero balian. Lek mau budi, ambunan kendan ini lagi sesari. Sarang-sarang sami ngulengang pikayun. Ngeres titi bakti. Ring Ini yang tuh dewasa. Gusti Bate itu lunasa Bantan, tuh. Bantan. Dan ada bantal. Tan penjati. Tan canang tan. Kenapa? Amplop. Tua adi. Kening adi.
ngajang pesan balian Anu ini. mah baliannya penyanyi pop. Dari ini. Tadi Udah. konser oleh Anu ngobrol. di tiang pajang ngadu orang usada sani mau utama. Sigri. Jero balian bapak balian nih kengken nih. Jumunin lagi sekali. Rakat pisan pinyungkane niki. Sangka lu kan digelang ale balian sing ulian sangat sungkan kan gelah. Yen cinga di tiang layah tendoh sarang gigi niki. Mulai ya po gigi jalaya. Mejantan Nyampat beden bingin gitu sini. mare cepok jani cikna. Ulang ah. Buktian jadi. Benang cing redan. Tuh kita tawang nah. Waduh. Nih balian palsu nih. Ngaku-ngaku dari balian. Ale di gobon anu cendek asana tuh. Yan puniki Gobok situasinya. palsu, jenggot palsu, mantu Ya, masih palsu. Yan kewak Balian ini. palsu, Cil. Yan kewak ini orang dua ini jelek. Mami tang lu gero harado do wako. Engkan. Titiang lali luli lalitan. Ada. Dan kurun titiang usadon ambo dua gong istri. Adik itu. Duaning makin pasah karat. Basah Oh, mungkin. dosen alasan jelema. Woi. Botawang pasang kelong mejalan. Sing ale dua se. Setone lakar mejalan ngubaden lunasi ce malu kemerajaan sing larang telu. Woi, weh langsung ke metode nes nih. Rabi nih dawang ci. Di balian. Ngawang-ngawang ci pona. Puniki tuh. Orang Jero balian. dua jelek. Ini obat-obatan. Balian palsu kasujatian puniki wangko. Paman masih lemah dong. Dan palsu cuma dewasa ini jelek. Dewasone jelek pasah mungkin. Yen diap nak rame gini dan pesu ilmun baliannya malah bos dalam kamar pesu ilmun baliannya kamar. Inang mimpi kayun cokornya mau makin. Kadi atur belian titiang. Sampun sekali pun kauluk-uluk kan balu dipuniki. Wau rauh ipun tangkel ini kira ngajang titiang sampun semuni pisan atuh aku. Dua gong sampuna ngaka sampunika mabaos. Bang yang titiang rien yen benyang mejantan. Benyang yen tan benyang malik kali raina. Mejantan nenten. Bang yang titiang ubaden yen sampun benyang oper mesin titiang aturang li palung cokor dewa. Taruh permano nih rarah tuh taruh permano nih. Tumbuh-tumbuhan. Satu nih tidong-tidong ini depuri. Wah. Sungsem kayun lah. Inggih wangko. Kayon cokorewa sapuna pira deh. Buang ya namanya supin lah. Gedeang udah. Diolah gede cili ini ya. Ratu Mimi. Yeh ratu. Dongokan sang tomate dari balian. Mereka Cucat begede cai, semua sen kelugro jadi ini jadi makan. Topo keraukan. Ah, Bok. dia melakukan. Bok, keke aja boleh nih. Yan kini solah citan bonget pegat bong cina. Ngawak. Gusti Bade. Ini kau dah dulu. Ini cekeken. Apa yang nih ben kerorangan nih? Kengken si Benny. Lima kilo kena cedini. Beli. Pengabit ya pengabit. Beli. Gua mau keluar kayak ini beli. Ngawak si kerasa. Pidan bapan cang manyangkut yang memen cia. Aduh kau dah jaya. Saya nawang.
Bakal ada balik sih mau beli-beli. Artinya beli bu imang pensiun nih. Bukanlah dia. Sing ya nanu bidan man pesangon bang ya tiang ide nabina. Ben pok ci ngomong nih. Ben cepok gen ci ngomong. Nasti belah. Cukup lagi. Lah! Woi. Jaguling bidan tahun 60 kayang yani nu paman tensian nih. Sing tadi gigi sang ngomong jak orang. Apa ajang-ajangan pomane poman? Yang kena si pangkengken, mulai kita baca. Iya dah. Wah, kesempatan cukup. Menut, wadah. Ingatan na beli na. Ben. Dados asapu niki dadosane panggen titiang sarang bener. Reng dijominap kete yasan aji. Keto masih jenengan ngerti Bapak. Dong mawana nih janji manggen buku sabun api niki. Adik, bang sing dini meleng-lengan di pancingan. Kait penyeruan, munut mulut bagong ini. Giri-giri Orang kuyang bisa mesanakan. Ratu dua nglicir. Purun di tiang ngopong ngatur makin ring ajang. Yang sapu niki kewilangane kadi makin Ratu Bagong. Yang dados tunah titiang iring tincapang makin. Malih serado bakti lunasice ring pemerajan agung. Sangkaning punika minap wenten pemargi wenten dauh pemargi jarga sida wenten usada jaga ngatur ngayah meniki kepuri Ratu Bagong. Paman murah, itu masih paman aja. Cicihan waktu. Kaikat dening tresnan kalah. Ora setuno lajok bakal sido dan sido pandelah ngemargi yang madan pancu seciti darmaning Prabu ini dijengah. Saja buku atur paman. Ada kegodaan sungkan buku jani pianak. Mirip nih yang on jalaran. Sing dadi sap, sing dadi tunu, bakti nih. Tekian ijo sang yang pramukau, pemekas betara leluhur. Inggih Ratu Bagong. Nah yang sebuk itu telah bakal ke pemerajan agung. Turus-turus Bakal nunasi ce, ring ido betara mugi. Sido, ido mau pice ke rahajangan kene. Pemekas tekian jaga ke paman. Inggih patut waktu. Inggih sapunika melinggih cokorewo iring malih ring kurian paosok ini. Adeng, Bapak sing idang nutuk pejalan wayan. Tuh dole Bapak moyo tuh, kutangji diwang. Sing idang ngepung. Mejaten wayan kaki jaya nih Ben. Ansap dire Bapak. Iya Bapak nu ingat nu hidup Bapak nih. Bopitong dino jani. Hah? Bopitong dino. Kaki jauh. Uleng tuni semangan cangitahin telagone. Adi senteke dua gong. Semayo wayane kejuno ngiring dua gong istri kita hidup yane. Apa? Benar Dua katungkan. gong putri. Loh. Wayan, aduh beli angkat saja tiang ketunduk ngajak beli di Mendeknya. Iya dua gong putri. Uli tuni wayan menjanji kone dini ngajak dua gong istri kengkeng kone tuh. Kene nyan beli keto masih wayan. Man. Iya napo kaden ane ngerana. Ido dua gong istri sukan raka. Hah?
Cuma wenang seng sida kaduno ngajak wayang. Dah ngai-ngai pas mareni kena itu dini. Aduh, tekau di dini beli dewa ratu sing ngidang matangi kayak kajane. Yeh. Bukan wagong istri. Benar wayang. Man. Dah ngeleng wayang. Ye. Weh, dengeleng. Cungka dah bang istri makin Menjadi dijodoh wagong istri. Ida di pekola mang dogen sing ngidang matangi sing ngeleng ngerenganggo. Sake walak kene na yan. Bibi sing ngidangnya nang baklo dini apa ngerengang. Bibi nang lain mangkap bener. Pamida kaduno ngajak wayang sing kitu beli. Kan kalian biang ini bangsa hati-hati kawayan cuma orang gitu oke. Nah begitu nah yang hitung malu aja panah enak. Ini mirip bila dini. Kalian bibi Nah. na beli. Kamu damu. Kemit bener. Kami malu ya. Kami malu. Wagong istri sing tegak. Itu saya wayan patut lunas hijau. Pangengal nyidang kecunduk ngiring dagung istri. Uli duni bener mengastawa bang gelis kena gitu anak kiki. Ada cipengong? Oh. Ingin. Oh, ubadan wagong istrinya. Dah gamagam. Mabot dari balian. Idang yang ubadan. Idang yang ubadan. Apa ngonubad? Antos diri maluna. Antos dah. Kelah ya. Wih. Ayang san panah Ini godok ke bisa kau ngubah. Dan apa ya kalango ada nih. Ini saja menah aku gitu. Dewek lantas nudut amai kamu kiput batis. Jaga keliling kau najaan ramane. Imoyok ada mau kutang duri. Sinang duduk perjalanan yo. Tinggal deh. Ye. Aduh. Mi. Ye lah. Berak sing medayo. Apa nih? Tadi Bapak mirip nawang. Lama cangko. Lengis ane pesuleng awak canget. Sing medaya Bapak. Dua kini saja si godok kemajani. Kengken cara ane ngatur. Kepuri tangkelnya po kepuri. Bener godok kan. Sing ada nak nguku bener bubuan. Mungkin Ada imeme. Imeme udah kemu. Ini biasa. Ngajak kamu. Meme ngajak. Ale meme po. Oh. Ale meme. Megodok kan? Meme nih. Di dia. Bawa mana tuh? Kengken apa? Pas mai kamu ngelima ya sing ngoyong-ngoyong imo-imo kadem kutang duri. Ya Tuh. kengken ning wayan. Weh nak gaya nang meme juput tua. Boleh tuli yang. Panak jangan lek. Yo, nakona, yo. Ya. Wagong istri. Asungkana. Orang yo. Wagong istri sungkan. Wah, tuh. Wagong istri ne selesai aja cening itu Benar, nak ianya aja iyang me. Ianya aja iyang. Sing jijik aja iyang me. Duh, Dewa Ratu. Aduh, yang Nih milu ngeling, milu. Ijoy, wang di tiangu. Nek. Tapi anak kekini ketagihannya pos tegak. Godogan. Oh selesai, duduk meme wayan. Dong gaya nang meme lak di bumi nah. Misi mundur ngadi gelam nada. Godogan. Duh, bener, mesoma ngajak dia lemo, ngajak manusia apa gue nokan di dosang nata ratu. Memada-mada ada neto. Aku bilang kan me. Nak iya aja tahu. Terus yang nak marah bungut sih orangnya. Aja wak godok pasti dongkang alih naik marah cocok. Nyen percaya. Asal ada buan si aneh kelan apa sengnya kakeknya. Apa ben kalau menjangkut. Dia cang apa?
Pak. Cai mulo sing metilah sang ibu ada di jelema. Bawang borin bapak. Nawalak. Saja gitu. Papa ngundang bareng ngopak cai. Nya sing opa. Kenapa nah kalau masuk omah boren plegang ngaleh lah. Empledan, bocok ya nongo. Ye. Nawang ngoban pelagang bocok, ya saya nyamplagi dongkang aja. Banci, mataan sih namun penyantong tipak tegedean. Ya ini man nguyak jadi cangka beda doang bisa dari tipak santot. Bos pada aja. Mena, bang sing canggen orang gitu, takonong yo dua istri, kewalo, dua istri nak sedang tungkale, kami dangu paden. Ye. Ben. Maaren age dari nabi, jani mabot dari balian. Aduh, begitu cang macuk mulut cinenan. Dek kita mana ke? Amat tewah ngai itu. Apa Sia bulan yang ngai itu sia bulan. Cang sing dan melengang katak kok. Sayang, sing tawang sayang dah di jelemo. Mabat. Didi dek kita wang. Meme nawang. Yen terang itu dipuri sing mungkin penaat uang balian. Udang balian mirip subur rari dan bagong. Sing cai boko godong lah karnya garang. Apa pelecang metulung Apa pelecang metulung? Paden cai memang ngoret, ya nak nade tulungin. Datang ngilang. Luweh saja kena wayane. Ningah munyin memen. Pitutur memene mecelap kena wayane. Saja nak yang kuas kena wayane lah karena orang ayah yang udah dua gong istri. Nede malu meme metakon. Menapa serana apa lah karangon penuh. Ngadu sekan nama bang meme. Meme ada mana jangan segala penyakit radang, segala penyakit berat hilang nyangge. Sakit radang, sakit ginjal, sakit stroke. Onyang ada itu hilang. Aduh muka lo. Ada. Kengken tepuk lo. Apa nih melengik kene ya? Lamas jangan Lamas awak ceningnya. Benar Ya, iya itu lagi itu ane pesu ulen poko dan Oh, uli wawa yo ne. Punuh-punuh kaya ngono ne ubat. Ya, Buka beliang masih nawang, semuno itu. nyak masuk akal bi. Yen ada nak tua gelem genit kadang ngalih lengis halu. Lengis dikajak lion ngajok lelasan. Bener. Nyenyak lengis godogan sih gitu. Aja. Dah, sungkaro masuk akal bi. Tegarang malunya nawang ini nah. Kene ya. aten jang kemome aten jang Weh, dah. Meme sing setuju cening ke kemuri. Oh. Mana kan? Kalau ngajok cening kamu di pemedal mau kesiap dah onyang. Oh, gitu. Yolas dong. Bang, meme lakar ngatur kamu. Ini ya. Bang, meme kan kamu. Awayan ajak bapak rumah malu. Oh, kalau tetap nasi cia di sanggahnya Kalau barang-barang. kene nyen yan, yen mulus saja wayan tresna tekene meme sayang tekene meme mararamo. Dole bang meme nya no. Lo meme waspada yen kengken meme dipuri nya. yen keto cang rumah terus meme Ajak anak-anak. Dos menang saya. Kalau Ya aja yo. Melang-melang nah, melang. Nah. Mirip suwo panamayo. Ale kang bumi ini mirip. Dumadak hidup sang yang pramukawi. Sang kaneng ninyan. Menadi ab jagate lakar ngemelah. Paling melah. Kegeson lakar ngaturang tamu kepun.